Kanyang laki din! Narabyan ka mo, Bella. Naggapwam nga'y. Nagapuak man ni Jaili, nana. Napaanak na gitilibre, tilakok. Ay, naimbag ka pa'y. Tapaspas ti panaglakom iti online. Saan mat unay, nana? Sakto lang. Pagitimat lang sigot at sukik, di gumatkata. Nasaya at latta ka day. Tinapatag kat malakom tilakom. Saan ang maistak? Ay, wala. Pudno day tanana. No maistak namin kat maturog matipuunan. Kasla kanyak mo't adito tirsinak. No adag expire kat dakkel alos ko. Kasta talaga tagla ko, nana. Ada pangabakan, adamat pakabakan mo minsan. Namanyangay nga ron, anos lang, Tano awan anos, awan malamot. Ay, wan Alang nga ron, nana, labsan kayo pa, ha? Agawid ako, Tainak man nag-live selling, itila ko kabado. Kasla ago yung daytoy abading. Tilar aramiden na iti Facebook. Nagkatawang piling. Mangag ti pa nagkatawa medyo kusina. Ay, ni bading kasla goyong. Kasanumat ngamin, kasla bagtit. Live alive dito'y Facebook. Ngambasit matagbuy-buyakan kwa na. Angam sigilat ta. Ay, nako aya. Dagiti taptao nga awan babain na. Nakatinday ito nga ipagpagamaya. Kitaam ngamin ati live na. Lako-alako iti kawas. Ngam nagpapangit mo tilaklako na. Nagturad pa'y nga ag-live selling tidang nga. Anya? Ay, no siya klaang takpakawan. Mabainak lakit di akon di live selling. Ngam awan mo't nagbuy-buya. Haha, anya lakit din aya. Katuan mat nana, buyain nyo ngamin dagiti live na iti Facebook. Ha, makapailak mat ngamin. Nagalas dagiti lako na akawas, ngam saan amabain. Ay, anya kalakit din aya piling. Di kalat taabay-bayan, tinapatag akat agtrab-trabaho, tapno adda kanan na, si kamot. Wen ngam kaslang arud aguuyong, na imbag kumamat no napintas abakla, ngam saan mat. Ay na, kasladang buhal abakla, sapay live alive, hay makauma. Anya, ay unay kan, kat no di mo kaya't akit kitaan ti panagla-live na iti Facebook. Simple lang data, saan kang agbuy-buya, inchinday. Anya, no kaya't mo mat aglakaw, aglako ka mat. Saan aday talagoy uyaw ti among aramidan. Kaya't mo sa wen, mapankain ton bigat iti ili. One friend, naskan nga man niya inakalaan ti bail nga order ko. Hay, sana all. At naman ang tibail na. Si kakit di mo. Siguro, inton katapusanak pa yung makagatang iti bail ko. Awan gaya, anyang iti naglaon na di kinatang mo a bail. Duha nga min day jay, friend. Jay maysa, pasig abad ti kargana. Jay mat maysa, pasig mat asyos. Adu nga min ti agdamdamag kanyak iti bags kan sapatos. So aday jay na ti ginatang ko. Sana all talaga. Sana all ka, sana all. Jak lapatsin nga awan kwartam. Si kapay mat. Addaan, ngam ala. Kumatangak tumat, friend. In kalainin ton bigat ti bail mo, ha? Tapno marugyaman na may lako. Kasta kayang ti bagbagan ni piling itiliklikod Yawanan ba na babae
man, saan lang asyak tinangibagaan na iti dayta? No di ket adu kamay. Anya? Nga main, uray ni bakit uping ijay daya. Kasta kanumot tinapan na imbagbagay jay. Kas kala kano agguuyong ngagla-live iti Facebook. Anya? Hay nako. Anya ngay kumati na kababay ni Tar Aramida. Kat agsapsabulak met iti kwarta. Dayta nga raw. Ay nako. Apo ya day piling. No nya nga taaya. Ti nagninawa ni inang nakankwana. Takas ti pa nagpampanunot na. Balusong. Ang mga nuing nginaw day ti sakit tinakam. Isuakas jay ti ugali na. Ha? Pwede pala yun? Katuan maet. Kunada ngamin idi panawon may. Nuin nginaw da kakano iti sakit tinakam. Manakibiyang kakano. Iso siguro akas jay ni Pilaing. Manakibiyang! Una yan ni Piling. Di tamot nga aglako no kayat na. Wanya ron. Panira ng araw yung babaeng yun. Manakibiyang launay. Anya nga ta ati nakakatkatawa iti pa nagla-live selling mo. Kat aglaklako ka mat. Day tangarot ti ko na. Kan may isa. No di na kaya tabuyuyaan nagiti live ko. Di scroll na laang Wano saan? I-unfriend na. Tapno. Amo mata ni Piling. Agbirbirok la dayjay tikat katawaan na. Bayam latan. Inton kuan. Sak lang arot ti mga unfriend kan kuana. Wano saan? I-block kulatan ti danga. Ngawan pampanunot na. Kas itinakunak. Bayam kadilatan. Agkatawalat ta aging kat kayat na. Saan mo nga ibablak? Isupay obvious ko naman, George. Anya lakit din aya. Hala! May samit ngawan babain na. Ha? Sino man hindi tayo bagbagam nga awan ti babain na? Ni Lisa, may samot akas laguuyong. Ay, unay ka na ya Piling. Itala aguy-uyaw dito Facebook tamong maramidan. Kita am ngamin Ay na, may samot akong di live selling. Ngam awan mo ti agbuybuya kadagiti ila-live na ti awanan bain. Adda ka ditang aguy-uyaw. Ngam adupay ti maubra dito unag di balay. No isungat at aramida maya. Anya? Di ka lang mabay nga aguy-uyaw. Naimbag paigit di dagita uy-uyaw. Taam mo dang agsapul iti kwarta para iti pamilyada. Ngam siga nga Anya? Agda ka lang dito'y balay ng agpis-pisbok, agmalmalam. Anyalakid din na ya Piling. Uray asawa ka, saan ko akanunungan dito ang aramid mo? Nakauyaw ka! Anya manan nga iti mayam dito'y tersinak si Kapilain. Ha? Ada ka di manan ti umay mo imaritais. Ay, ada talaga nana. Anya? Nakitak ngamin ti panagla-live selling ni Lisa iti namin san ngal daw. Ay na, makapailak man nana. Tapaya makapailak kataglakla ko nga raw. Live alive iti Facebook. Ngum awan mo ti agbuybuya iti live na. Ha? Di lang mabain. Ay na, piling aya. Piling idi, aging gayta. Nung ataday ta panagdildilaw, kan panaguy-uyaw mo iti padam ataaw, kat agpakabisi kamot iti biyag mo. Anya, no kayat mo magtaglakaw, aglako ka. Ada ka lang mo't ijay balayong agmalmalam. Wano saan, mangsapul ka lang iti panggadam. Tapno ada pagbisiyam. Saan aday talagoy uyaw tambaw.
kasla ni piling. Di nagapoy tayo dito. Ay wun, isaw. Nagawid na. Tabi nagaak nga minasaan anasaya ter aramiden na. Ngagoy uyaw iti pada na tao. Ay, iso. Katkatawaan na dalisa kan bilya. Ibagbaga na kundi live ceiling da. Ngamawan mo tagbuy-buya ka na kwada. Ay, ugali na da jay di pa. Naibag ko mga no, ada na talaga na trabaho na. Tapno daganas na nga agoy-uya. Ay, awan mo nga road. Tadala ang ijay balay da. Kakapipitaw. Ay, di na pa'y amo at tulungan nila kay na iyay bangkag na. Nagsadot na niya pa ba ay. No, anak ko na siguro pagsasawa ka. Diyan kaya ti kasi nga ugali ti may sa ababay si asawa. Isuaos to lang ang pinagaam. Barang agamiris, yawanan ba ay. Bakit Petra? Wan, dahil dati nang kuanapan na ka no imbagbaga di ta ka aruba. Ay na po. Payamlatan, friend. Tinggam lang di ta bangir alapayit mo. Irwar mo di ta bangir. Ay, una yan apiling. Dagita tao nga wan mararami kitan day ti biyagda. No di agoy uyaw. Numasabsabat ko, awan ti ibagbaga na. Tagayam, katkatawaan na ta itiliklikkudan. Anya lakit din aya. Nagmayat a pagsasawan. Ay. Ang sayang ka lang iti oras no tutupam ko nagtumat. Never mind her. Sa bagay matkit di ah. Ala, mapantakit din ija ili. Inta gumatang iti iluto ta intun umay a Paskwa. I want a friend. Umayak takaduan ka nagluto. Da kayo matgayam ti masabat ko. Ha? Ay, wen. Da kami nga ron. Papanam nga ipiling. Siguro, naggapu ka ba ng jitersena ni Auntie Belen anya? Si kakit di mat. Saan mat? Nagapuak lang ijay laod. At dala tinapan ko kinita. Da kayo nga papanan nyo mat. Ay na. Ang mga nalipatam nga umadanin ti Paskwa. Mapan kami di ili. Kumatang kami ti lutuan mi. Si Kangay. Saan ka kadi amapan? Ay saan? Nilakay kunto siguro timapan. Malaing kayo nga rodan, tapno masapa kayo matlaang amakaawid. Okay. Napaka-plastic mong babae ka. Gayam, dandanin tinutsi buena. Gatuan man kami. Abay, awan iluto. Anya nga itiluto, kat awan mat kwartak nga igatang ko itiluto. Pangalam ngayon kami. Awan mo trabaho. Anya lagi dinaya. Nita, insultuan nakpay lang. Sana ka mangin insulto? Ibagbak lang matipudno. Anya, Adda ka lang mga min dito'y balay nga agpis-pisbuk itag malmalam. Anya ngay, ita. Nutsi buenan to. Awan pa'y mailutom may. anya. Malalala. No awan lutwem, ingka maturugan. Iso ka pa'y apamigsam manan amapan agmarites inton bigat. Anya laki din ayak. Apay day tadana kaldiro. Ay, kwa.
Malagip ko nga min daytoy kaldero ni Bakling Bella. Anya, anong data? Mapan ko isubliin ton madamdama ije balayda. Dayto ije kaldero na asaan ko an isubsubli ije pailaeng. Ay na, amok maninday ta agaraw mo si Kapiling. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam, kat mapan ko lang arod isuble. Mangibabayin kang asawa, jak amo na niya't sawaking ka. Ay, basta, aguli mo kalata ka di. Anya lakit din ayang Dario. Di ta ka man lagad, mangibabayin ka talaga. Anak ka. Nakaluto ka ka rin. Wan tatang, nalutok mo't amin ang nagitinas ka niya iluto. Ay, nasaya at anak ka. Wan tatang, Nasaya at no kasta. Urayan tayo lang ni Manong Mulo siya. Mawag nga minitay nga umay kanumot makipangan dito'y balay. ay katwa na. Adaw mo't di inlutok amakan. Ang mga numasayang laang no saan ang maibus amin. Champion. Diyan luto mapinikpikan. Isote kayat ni Manong Mau. Naibagag kami ni Mawag. Ah, isumot lang ah. Ala, urayan tayo nga rubiitan. Alam magantayan. Doon luto ni Lisa. Mga mangan tayo. Naibaglagay tada kwarta ni Lisa. Isuan na kailuto mo ti ita Paskwa. Ay wana, naimbag ko na am taadulat ati gumatgatang iti lakok iti online selling. Apo! Ah, Apo! Oh, piling! Sigamot gayam! Itaman pa nga imay ka diti balay mi? Wen mare, imaya kun taumay ko kumaisubli daytoy walis tingting abinulod ko idikan ka. Amangan nga min no sapsapulam. Ay na, hindi nag-imasan si Umigaw pwede sa ba? Nitip ang manok ko naman. Ala, mga nan. Mala, mangan ka laang tatang! Si kakit di mat kumari. Nalipata kung day taawalis. Ngam italaang nga isublim. Katwan tamadama nga min nga agdaldalusak ijay balay mi. Nakita, iso ako nak nga umay ko isubli. Kasta aya, kat ala idisumlat ta di taigid. Mare, di nakadiawisan amangan. Ha? Ay, saan Saan ka akayat nga awisan ta marurudak unay kan ka? Anya? Kunam siguro no saan adumandanon kanyak dagiti sinasaom iti kalabas. Amom ka di. Amin dagiti inlutok ita. Kat nagtaod iti live selling akat katawa am laang. Ha? Ay namare, pasensya ka kumamot din Si kakit di mo. Ala, pasensyaan ka. Ngam saan ka nga awisan amangan. Ay, nakalisagaan ak meten. Mga anak meten. Ay na, kasla naghihimasen, tintuno abangos. Kasla nagnanama, nagpanglo. Ang lalaki din, with matching donas chili oil, ay champion. Mare! Mare! Ay, may katimare. Kulaklakit din, wala yan. Agpunggos ka magnamin Anya mo talangamon. Kulaklakit din o imaya ni inang ko, ngayon niya tanga ko. Unay kamutin, Mare. Kasla ko nam anagalasak. Kat nagalas ka mata talaga, kas kalagurang. Sika talaga. Ayun gayam. Imayak, taumay ko kumaisubli daytoy kaldero binulod ko idikan ka. Anya? Di kadang tinapalabas. Manikot pinulot mo denta. Ngamitalaan ngay sublim. Anya lagi din piling. Kat agdaldalusak ngamin itay ijay balay mi, idi nakita. Iso nga uray rabi kat umay ko isubli. Kasta ka di. Naala Idi sumlat ta dito ikid. Apay, saan nakadi nga awisan amangan, kumare?
Kumari ay pagbagamat. Awan ti kumari akasken kanya. Uy, awem, ti pa nagla-live selling ko ti badbado. Sa ita, umay ka agin susubli ti kaldero. Tapnayaban ka mangan. No way, no. Piling, akag pilingan dito lugar tayo. Anya. Hey, nagpanglo, kinagnanam dito yung tunok abangos ha. Ngam saan ka nga ayaban? Tanagalas tiyo galim. So sorry. Walang mano naggapo kay Jayan ni bakla na pan nakipangan. Bakit? Dinakman kasarsarita si Kadaryo. Ang mga numatong pa ka iti kas taunay, nga uray lang maturog ka iti makabulan. Anya, siguro sanda ka nga inayaban amangan anya. Iso akas taunay manen apong tut mo. Sumardan ka kunakmat! Anya lakit din aya! Apo, alain ka manganan di kusina. Aldain luto ka toyo, isuti si Dam. Salbag kit iti kas tuyabyan! Hey, aganos ka. Tanya ngay nga ron, katawam mo ti trabahom bakit? Nagmayati pa nagkatkatawam ka nagiti kaarubang agla-live selling dita. Ita, isuda ti adda inluto da. Ngam si kangay, nga. Anya? Ita. Si kapay tagsagit tinakam na, asaan dang inayaban amangan. Dayta ti ganabang. Nagalas ti ugalim, danga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Nakapalas ka man anasapa. Papanam. Mapanak ijay ile, adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aruda na iti sidaan. Tanalakla kay Jile. Wala kay, gumatangak to iti silet ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aruda mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti kachismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawid ak mailaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan na ya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nalala. Hanggang aruda. Pangasim ha. Saan kang agbayag ijay? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingkim ah. Urala lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke. Kan gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laeng ti makabael a gumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay dasaryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laeng ti makagatang ko naktumag. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ang mapandaag trabaho ng ekobag ti bagda. Makapailip. Aniya, Pudno ti bagbagak na. No saan nga ekobag? Tote bag alalakaon. Saan akas itibag ko al Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na yan.
Gimatang ka iti bag mo. Wala kay, iso ti kunak anapatag amapan ko gatangan ijay ilay. Anya? Gimatangak, tapno siyak man tinaidumduma ti bag na ijay trabaho. Ha? Siyak lang ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagahatang ayan ni Sarya. Nang runa day jay abak lang awan makukwartana. Ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno mo ti bagbagaksan aya. Diya ka muking ka. Malagay din. Iyag mo na ita ginatang mo asidaan tama pa ng kulutuan. Anya laki din na yan. Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis? Anya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, kat siyakla ang ti makabail a makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adalat tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, siyakla ang ti makagatang. Kita man ti bagyo. Eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanagagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpangipasikat na? Wan nga ron. Amo man day abebang. No apay ang masapul na pa'y nga ibaga ti kasday kanyak. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ah! Tiyawanan da ina bebang. Kung ang lamat no ka ipapanakal da bag na nga aho. Imitation tumadlang. Di lagbay na mangipaspasikat iti bag na kat saan mat nga original. Isukat ti kunak. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat. Isu na laang, tasaan ko nga ususaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Wan man, tau sa rekto man met bag ko. Saan nga imitation bag ko niya? Original day jay. Sana kasi ti bag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bag ko mat ah. Saan nga imitation day niya? Original ko naman. Don't me. Anya lakit din aya. Saring may anak kaskas daw. Tikas di nga ugali ni Biba. Tedi pa ilaang kakas dyan. Ito ugali na. Sa bagay matkit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay matkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti kaano man. Awan tinasayata. Magunob ti tao. Managuyaw iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyo yan. Panawin ti makamuking kwa na. Oh. No apay mo't aya nga may nakas ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod nana. Kastagayan ti imbaga na kada kayo. Ay, oo na yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kat no nakadkadlaw nga imitation. Katwan mat nana. Imitation na talaga. Madlaw lat tamot ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamla no isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat nga min ti panagkita na iti bagina nana. Isulakan no ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, yan niya lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan ko ana. Wan man nana. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan.
gumatang iti bugoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumatang, nakabag ka. Anya laki din na ya. Siyempre uray mapanakla gumatang, o saraklat na daytoy Louis Vuitton abag ko. Itikas na, amin ang masabat ko, makita da nga adda kastoy abag ko. Anya, hay, natadaan sa akin din ti panunot mo, bebang. Diyakan mo, nadabay namlaman na rita may simpa, wano kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadlaw. At sika lang ti kasta ti ugali na dito lugar tayo. Sika lang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga rod daytoy Louis Vuitton abag ko. Una yun aya. Pumanaw ka man dito isang wanak, itamot lang. Ang mga nuan niya, pa iti maraming kuking ka. Salpag, kidik. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na tabag mo a Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko, kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang Kitaam da ito, Louis Vuitton abag ko, bebang. Ikumparam di tabag mo, ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Walo gasot, nana. Anya, 8 gasot? Ay, salbag kide. Dahito'y bag ko, 80,000. Anya? Oh, anya, nakita mo, nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo pa nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means saan nga original, maawatam. Ay, unay ka na ya. Agpasikat ka ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Sana nana. Sana ko nagumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman daytan akarurod mo. Dayjay man bakit dona kunamlan o asino? Tapay manin aya. Impakita na kiidin jay Louis Vuitton abag na. 80,000 ka no ti pinanggatang na iti dayjay abag. Idinto tada ito'y bag ko ka no. 8 kasutlaang. Kaya, agsakitan tinake mo, gaputa, napaiswan ka. Una yan, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit doon na iti original a Louis Vuitton na. 80,000 ti balor ti bag na. Ngam siya ngay, 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo deta bag. Ngam kita man Mo ukisan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, itaman pa nga usaram day tabag mo na pintas bakay. San nga iko bag ti usaram ita? Winutot bag. Wanla kay, usarak man mo dati kakaiso na nga original abag ko. Anya laki din aya. 80,000 ti pinanggatang ko iditi da ito Nangina, iswasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuwin na. Mas dawan ni Bibang no makita na day tabakay. Ala. Ikat, mas daaw latade. Siyak pa ikat ti mas daaw Tamano pa ilang alawas tinapalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ngumang rugi mo na madadaan. Ha? Kasta iya? Wan lakay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang iti bugong iti tirsina. Ang lakit din aya.
mo't day tabag mo ita, sarya. Ayun, abebang. Nagpintas at talaga. Ngam da ito kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo, saan aya? Inusar ko man, tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eco bag ti bag ko may trabaho. Anya? Nakunam kano kini bakit doon na, awalo gasot laang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, na yan. Imitation day bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day tibag ko aday toy. Ginatang ko 80,000. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kangina abag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabasan ti pa nagsasaom. Ibagampayan asi ka lang ti ada kabaalan na makagahatang. Anya laki din. Kwa. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipod ginatang mo. Ngambang rugin nga agukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat adamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sikalaan ti addabag na akastoy aya. Ngam sa bari ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amom ka di naman o ti balor, dahito'y Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K, ti palanggatan ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo, awalo gasot, eme. Hay! Ay, nako. Diyak la ko mairuwar daytoy abag ko, kat. Ay na, si kantumat ngamin. Aday tala, agpaspasikat ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Sarya. Kwa. Iso ano ko nam, ay sika lang di anda ka ba na gumatang iti Louis Vuitton abag. Ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon to agpasikat ka, ha? Siguraduam, asaan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklaway, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, alakay. Napunuan mo ten, ah? Ay, una yung ngamin, ti kasi nga ugali na ni Bibang. Kasla sa nga agpampanunot, at pinaros pa tiyo. Saan akasla? Tatalagamot asaan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na nga ipapasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi matan kinibakla dagiti ginginaan abag me. Kitaan mi man magtultuloy lata tikas jay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya mawatan no nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Una yan nga minda dya bebang. Ay, dyan lagpas-pasikat ti amo na nga ramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing nga agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarod ti parikot kan kuwana. No, dan makita na, katawaan na. Ngam numet agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation mat lang arod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usara na lata ah. Si Kamot. Di lang kami nagbain, Nagpasikat iti bag na. Ngam saan mat nga original ako na. Ay salbagit de,
Kahit, apa ang statila nga managawin. Kas kala naggapu bangkag. Kuwang amin lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak ngamin kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak, gapu kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngam, napabainak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaeng. Anya? Kasta unay ba inti nariknak lakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngam tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. Dahil ti maganap mo iti nagalas nga ugalim, salbag ka. Adaya nga min ti magunod mo, iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasaya at nga itden di kasta nga ramid mo, bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa yasaan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita? Ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tote bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Di ko namkit di, napabainan ka lang po itibag ko nga original. Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod, kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti poruwam. Ay, ita, maamiris mon, asaan anasaya at ti agpalbalastog iti anyaman nga usar, ta iti gaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo iti nalpas nga nararamid ko. Permiti babain ko. Ha? Nasayat ka din gasta, Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anyalagid din ay bebang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bigbigat may anak ka panimid ka, Bertaw. Apay, ada parikot mo. Apay, nawan parikot ka, kastoy ayati lang nang kilmay. Ha? Eke, anya nga ti parikot mo takasta ka. Kaskala na laylay atsingkang. Dinakman angaw na kastanggan. Agparparikutak lang arudeng ka. No di mo ngarod ibaga, no anya ti parikot mo. Anya laki din ay Bertaw. Parikot ko nga raw, no kasanok ang mapagwanda ya amayta. Ha? Ar-armam ni Maita. Unang kail, yung nagrigat na sumbatan ti panagayat ka. Una yun ayat ti kastaw. Gwapo akman, san aya ang kail? Wen, kunak malatan. Na, takasla alanganan pa'y laang mat ang kail. Mala. Uwinin ka din. Gwapo ka. Lalaing ngarman ni Maita. Tapnusong batan na ka. Diyan aming kasayaatan na panagarim at aramidan. San alinulukaw.
Amok ngamin day ta ugalim kay. Anya? Apay aya bertaw, manumit laangan nga aldaw akas tatilangam. Ha? Kasla bagbag katem ti lubaw nga po iti kastalangam. Sardengan nak mananang tanay. Nagtagsin launay ti parikot ka. Di mo mat nga rod ibaga no anya day tatap no matulungan da ka. Anya lakit din aya. Nalaman. Nana, parikot ko ni Mayta. Ar-armag, ng panagkunak, kat awan nam lamak. Onya, matulungan na kadimo lang iti parikot ka. Anya. Pasalsalin to, mga minday dya adjomar. Imbis asyak ti kaya ni Mayta. Yung kundi aram to, mga minta oran bain ang nagngisit alalaki. Ay so, saklunum kadilatan anak ko. Asaan asikati kayat na. Kan maysa, saan ka kumamot nga agoy uyaw akasta? Nangisitan ni Jomar ngam gwapo mag. Adda apil na ako nada. Naa, takaslay supay lang ti kanunungan na. Kita kay malangan. Surun ko na aya apaw. Anya, isulaan da ti parikot ni Berto, nanang? Wan, anak ko. Isumot din ako na kanyak ididinamag ko. Ay, una yan. Siguro, isuasaan nga iso ti kinayat ni Mayta, taimpakat naman ti ugali na no agar-aram. Ha? Anyat kayat mo asawan. Kasla saan nyo nga mo, ti ugali ti anak yumot. Kat no agaram ngamin iti balasang, kat ti ibagana, kabailan na ti mamin 8. Anya? Kat isungat. Isu nga ure asino abalasang akat ma-offend iti kasjay nga style na no agaram. Ay, una yun na dya aberta. Tadamaga man no sumangpag. Ti awanan bain akabsat mauno kasta ti bagbagan ay ti balasang ngar-armon na. Ay, pakawanom! Nasaya at tadakan bertaw. Apay yaman na nanang. Siguraw, iso asaan asikat inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kan kwa na akabailam ti mamin 8. Anya, Wan ko nam. katun Imbaga ka talaga nanang. Imposible mo't ano iso ti makagapo no apay asaan nak akinayat. Anya? Basol di dya Jomar kung naktumad. Pasalsali. Makapaulak ka bertaw. Anya katamamin it ngamin ngayon kaibagbagay ti balasang. Ay sus, ma-offend Nabaluwa man nanang. Nawanan tinasayat ng ibagayo. Panawan nak dito yung tanay. Nasakit pa ilang tinakam ko. Iti panlakapaay ko. Makakatawa man kin ka, Bertaw. Anyat, nakakatawang ka. Naibagada naming kanya. Naisok kano asaan na ka nga inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kano nga may akabailam ti mamin 8. Anya, ay kumating makapailak iti dahi tanggal. Kat pagno mo timbagak. Kabailak mo ito talaga. Anya, apay, ti panagkunam, no imbagam ti kasjay, kaya tin nakaadagaws. Anya, Awan at talaga ati balasang abang ngayatin ka, no kasta ka na yung ti pagbaga. Saan nga minakasta ti wagas, ti panagaram, iti babae. Isungan mo at danto manin almag. Pangaasem, tasaan mo kuman nga ibagbagatikas iti imbagam kin ni Mayta. Galaki din.
Amom ngay paray, napanag imatang iji tersina ni Bakit Maria iti kalman. At damit din tagbanbantay iji abalasang. Ha? Balasang ko ram, paray. Wen pare, nagpintas nga raw. Batit a babae, ngam napintas. Makay ayo ti panagis-isem na. Kasta ka di, paray. Kahit anyay ka no tinagan na. Ay, dahi tatidyak na damag pare. Salud-sudak ko mga raw, ngam mapaihinak may. Inak man naging gagatang iton malam, paray. Barang isuti aglakaw. Ay, wen na pare. Sigurado aka-anakan ni Bakit Maria dayay. Sabay la ko mapare. Tamam amok ti balasang ibagbagam. Tapno man malipata ko na diya amayta. Nangipaila ang itiliday iti biyag ko. Kasano kami nga klunan nakatibalasang nga arman. Kaya dahi tanto mo mamin iti bagbagam baray. Saan pare? Saan kong ibagbaga ita? No agaramak tumanay. Saan ton akas tati ibaga? Promise, pare? Naimbag nga bigat mo, madam? Ah? Kwa, di na kumaawagan iti madam. Ading Risa, kunamlat ta kanya, kun manong. Risa, tinagan na. Adda ka di ibagbagam manong, kan gumatang ka di. Ay, kwa, pasensya ka ko man, ading Risa. Natulala ak ngamin, gapo iti kinapintas mo. Anya? Aywan, gumatak man iti buwakan gawad, kan apaw, kan tabako. Okay, mabiit lang ang tala at tigat-gatangam. Buwa, gawad, apog, tabako. Oh, at tigat-gatangam manong, 60 pesos amin dayta. Sakbay bayadan, ade. Mabaling ka din nga aksalud-sutakin ka. Anya dayta manong? Damagla ko man o, double kan. Anya? Double? Di kahit ko sawan, no, ada ka din asawa, uno, single ka pa ilaan. Single ak pa'y laang manong, awan pa'y asawa. Yahoo! You know? Hala, at itibaya di ginatang ko ating. Keep the change, ating. Nay, naragsak ka ita Una lang. Iswa pang-asi man, ta saan nyo kumadadagilin daw ko. Anya? Saan akong kundit tiragsak ko ita? Talaga naragsak na lang. Ibagam kumamot no anyat makagapu iti da ita aragsak mo. Tapno makipagragsakak mo't akin ka. At tangamin tinamam mo ka balasang na lang. Balasang? Wine, di kaalakan ni Bakit Maria. Tika di agbanbantay iti tersena na. Una lang, di na magkupay adik, no adan asawa na. At kuna naman nga awang ka no. Kahit anya ngay nga rod manang ti adda iti panunot ma. Eke, ugali ti baro adi na lang. Armak man la say. Nagpintas ore batit a babae. Imbagbagay naman iti kinabatit na. Anya? Nagpintas a talaga ni Risa. Ni Mayta, kit kamuro amin ti makita ti ropa na. Ngam ni Risa, kit awan ti kamuro na na. Anya? Uyawam itan, gaputa saan na ka nga inaklaw. Anya lakit din bertaw. Nagalasan ti ugalay. Si kamat gayam pare. Ne, karatib mo dahi ta imot mo. Un pare, pang-aasim man tapukisan nak. Ha? Tay pukis ang natarake Ay saus, kaslad da kaya tasawan ti panagpapukis mo pare. Si kagid di mo pare. Agpapukis ak man tapno presentable mo ta. No mapan ko sa rungkaran ni Risa yung tersina ni Antina. Anya? Alam pukisan na ko. Awan ti adu pa asao. Nyalaki din na ya pare. Indon kwan, pati dahi talapayag mo, makaratib ko lang araw. Ay. Pang-asim pare. Tas saan mo aramidon dahi ta? Anya nga iti pagdengag kunto iti nasamit ngawan ni Risa. No awan tom tilapayag ko.
Nyalaki din ay. Anya? Ni Berto? Ar-arman naman ni Risa akaanakan ni Bakit Maria? Wen ka now, isumot ti bagbaga na kanyak. Ay, puo na yan na Berto. Panagkuna na nga ta, kat kayat ni Risa? Jakman amo iti day jaya kabsat mo. Kaslasyak man ang tipagsarasaritaan niyo. Ay, saan akasla? Tatalaga si kati pagsarsaritaan me. Apay, ar-armam ni Risa akaanakan ni Bakit Maria? Agaramak pailaan, anya laki din aya. Kan may isa, awan mo't ti parikaw, tabaruak mat, kinbalasang mat ni Risa, isungawan problema. Katuwa na. Nukas ta nga rod, ugalyam ti kanayon nga agdigos. Agtoothbrush ka, kan agis iso ka mat ah. Ay wen, denggem ti kabsat mo. Unay kayo matin, amok mo't at agdigaws. Kitaan nyo, nakapapukisak pa yun, oh. Insagana ka talaga ti panagaram ko kin ni Risa. Nimbag nga oras mo, Risa. Kastamot ken ka, naimbagmat nga oras mo, Berto. Agyaman ako, nay. Kaputa, inikkanak iti oras. Tapno makapagsarita ta. Awan anyaman na. Kan may isa, awan mo't parikot iti dayta. Gaputa adda aklaang mat dito'y tersena ngagtugtugaw. Sa bagay mo't kiti gayam. At dala ko mga saludsudak king ka. Ah? Anya dayta? Anyangay mo ti, kaya't mo iti may sa alalaki no bilang lang. Ah? Siyempre, tay nagagat kan nasingput. Amo na nga aywanan ti babae. Saan na apaspasangitan? Kan kang ronan na. Tay adda kumamit ti itsura na Ha? Ay na. Panagkunak. Kat adda amin kanyak dagita imbagam. Nasingputak magkay. Sapil ako man. Tay kanak iti gundaway nagdatong ka, Risa. Anya? Di ka madanagan. Kasi tinakunak. Adda amin kanyak dagiti imbagam. Kansan lang nga dayta, Risa. Malaksig ka dagita. Udyak ka ba ilang ti maminit? Ka ba ilak mo ti 1 hour? Puto na ita, san adjok-jok? Anya? Ulit-ulitak manan ha. Udyak ka ba ilang ti maminit? Ka ba ilak ti 1 hour? O saan? Advance pa ya? 1 hour and 30 minutes. Nalaki ito na yan. Kahit anya ngay Bertaw, inaklon na kakadimulangan ni Risa. Unay kayo matinanang. Apay, dagdagos ayamang aklunan nak. Amangan kidimag no saan nakakayat. Dagita man angaw yung adyak kaya't adengdenggen kay. Kahit pudno mag. Nanang, noawan man tinasayat nga ibagayo kanya panahon na latan. Anya? Saan nak nga umay disturboy? Tagpampanunutak. Noanyat aramidak. Tapno daras ko ang mapagwan ni Risa. Panahon ako. Si kamanan, Berto? Uwan Risa, siyak manay. Kasalang amin mailiwak ang makakita king ka. Isu nga imayak manay. Kasta ka di. Ang pasensya ka kuman ha. Awan ti panawon ko ang makisarsarita kan ka, Berto. Ha? Busy ang ngamin. Aduter aramida. Aduter aramidam ko na. Adda ka laang dito yung agtugtugaw. Ay basta, busy ak, Berto. Jak kayat ti madisturbo. Anya? Baliwam to laangan ti umaiti sa baling aldaw. Nung ay rabi saan nga aldaw? Anya? Ha? Anya lakit din aya kunak manan.
Nay. Apay nga, pare Bertaw. Kasla ka mo nalpay akatuday ay. Pangase man pare. Di nakpay lakasarsarita kan ang angawan ita. Ket saan ka mga awan pare? Salsalod-sudek lang no apay amalidlitay ka. Ay, basta. Saan nakamudla nga matulungan no bilang lang pare? Anya? Anya laki din ay pare. Ibagam ngamin na. Kasano ka ngay matulungan no agtatal na kamay. Napanak ngamin itay ijayan ni Risa. Yung kaslaawan ganas na makisarsarita kanyak. Ha? Awan mo tar aramidon na. Yung kunanak hindi nga busy ka no. Anya nga tayo ti kaya naasawan pare. Diyak mo kaya panunutan nga awan pa naggusto na kanyak. Amangan ki di mo no awan na talaga pare. Kunakon ka. Dadaulam lang talagaw ko. Ha? May saka mo. Di na ka malangan. Pururug ko na ya. Si kamot gayam lando, anyat gatangam. Kwa. Gumata nga man iti dua ato ba ito? Ken dua asito ading? Ni, uminom kayo manan? Uwan man. Uminom kami man ni Berto. Tanay. Kasla danadag na parikot na. No apay-pay lang amin na saan mo nga klunen ah. Oho, mas kayat ko pa'y taagbaak ngam ti makiasawa kan kuana. Anya? Agasam man idi may dito'y nga umay kano agaram. Damo na pa'y laang nga imay ngam ti bagbagana. No di na kano kabailan ti mamin 8. Kabailan na kano ti 1 hour. Wano saan? 1 hour and 30 minutes. Ha? Just kick it, di. Ay, agasam man ni pare Berto. Kastagayam ti umay na imbagbagaking ka. Anya laki din ay. Ay, marurudak man kadagiti lalaki ang kasken kwa na. No ti panagkunana, kat makapaay-ayo ti kasjeng ibagbagana. Ha? Saan? Makapabwisit ket dian? Makapa-turn off? Ha? Iso apang nga si Mantay bagam kan kwa na. Saanin nga umay ditoy, ta saan kumitlaang asangon. Ay, oo na yun, pare. Ni. Apay, anyat kinan mo. Nagkatawa ka mo awan gap-gapaw. Magkapail ka mo na talaga, pare Bertaw. Berto ka talaga manipod ina yaging gaita, pare. Anya. Iso mo lagaya masaan nakaakayat asangwan ni Risa, gapota imbagam mo gaya, mano di mo kabailan ti maminate, kit awan parikaw, gapota kabailan ti 1 hour and 30 minutes. Ay, agasam man, pare. Anya. Panagkunam siguro kahit makapay-ayo dahil dyan ngayon bagam. Saan pare? Makapa-turn off ki di iti palasang. Anya. Imbaga ni Risa dahi taking ka. Wow, imbaga na nga raw. Iso ako na nakanyak. Nga imbaga kanuking ka. Ta saan ka na mapanijayan na. Ta saan nakakanumit lang nga sangwan pare. Anya. Pinaay na ka lang nga raw din idinimay. Taga po iti maminit nga ibagbagam. Sa ita, 1 hour met ibagbagam kini Risa. Anya nga ita. Ay, yan niya laki din na ya, pare. Adda kamot gaya man, Bertaw. Sabdangan nakman nanang. No di kahit nga gungitak ko naktuman. Nagsakit tinagam ko. Ay, nasakit din ako mau, gapukin ni Risa, kasta kaday. Anya. No day tanto mo ngamin mamin 8, kas kada 1 hour, timapan mo ibagbaga. Anya nga ita, imbes am ay ayo ti balasang ken ka. Angam saan, tama turn off da. Ay. Ayawanon, Bertaw, agbaakan, gapoy ti kasta nga ibagbagam. Anya kalakit din, aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti John Mark's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Pilimon! Agreeing ka man, oy! Pilimon! Agreeing ka! Agbalikid ka pa ilaang. Agreeing kan ko na. Pumanaw ka man dito eh. Pasalsali ka iti tagtagainap ko. Ay, di mo pa'y narugyan di ipapaaramid ko kan ka. Ha? Di tawa matintinag. Kunakkan ka lansam. Madamdama ka di. Pili mo na. Idi pa'y napalabas abulan nga ipalpalansak day tatawa. Nagdagulit ka na ya. Madamdaman ko nakmatkan ka. Turog ka la turog. Ito'y kapay abirbirukan. Dito'y gayam ayan ti kulungan ti manok ti nagturugam. Sabi sumanaupay lang. Maumakan ka makitam. Agin ina na ti tao, umay mo disturbuan. Agin ina na? Taapay nga aginana ka, ha? Ha? Anya ko mati nakabanlugan. Ay na, kunak man do impatarimaan mo dahil ito'y tawa yo kanila kay mao. Imbagak ngarot kan kwa na at tarimaanan na nanang. Adayat trabaho na ita Sabadaw. Awan, agtrabaho ayaday ta iti Sabadaw. Ay, Kurt, ayan na ngay ngarudan. Nakaturog pa'y lang ah. Riniing ko ni tay, yung kaguran akmatan. Ay, unay ba't daytan? Ay, man naturog at talaga nanang. Jakman amo, no kasano ama kapagtrabaho iti kasta nga style na. Dahito'y tawa yo ang matintinag. May salaangan ang ilaw ti agdisaw. Matinagan. Di man sagsagidon nanang, tani talaga ang matinag day tatawan. Ay, nabanbanog ako na trabaho dito'y office. Mabisinak pa ikit din. Sino kumangay ti sana mabisin? Ita pa yung agtrab-trabaho. Agalaw na gaya man. Aya, isumot lagayam ang mabisintan. Makadlawak man. Ape adudwa tala ang agtrabaho. Ay, wala niya. Saan ka di arumbang akadwata ni Pilimon? Katuwen, Ayan na ngay. saan nga tanga imbaon ni boss? Ingkaman kitaan, no anya ti aramidan na. Nasurusuro ko matla amin ang asuli dito nga opisina. Ngamjak ba't mabirukan ni Pilimon? Napanan na nga ta. Padasak man ang lokatan dito yung kabinet. Apagiduldulinan iti walis. Ha? Ne, apay agal lahat ngayon lokat mo tiri daw. Nakaturog kagayam dito eh. Sakit nakaulis ka pa'y nakatugaw. Anya ay ati aramidan. Ala, agmurmuray ka pa'y. Kinilatak ngamin arining. Kateng nga antitrabaho. Ngam nakaturog ka. Naginanak matlabit tanabanugak. Nabanug ka? Kit no saan ka apulos ang nakita nagtrabaho? Nagaduti naramid ko kunamsa. Nagaduti trabaho. Ngam apay amat maturog ti aramidam iti oras ti trabaho, ha? Nagpuskol at talaga ti rupa day ta Pilimon. Uwan nga rod, awan babain na. Kat ayan na ngayon. Kuna na ba't ngagtrabahon? Ti ko nam, nagsubliman na naturog Baya, i-reportan kini boss. Anya ti makunam. Kasi mati pamilya na, no maikat iti trabaho na. Angam nagsadot met, sumrak ngagpaiso iti trabaho na. Ngam day tamot laag tugtugaw kan maturog ti aramiden na. Ay, sabagay di lag babain. Agawat iti sweldo, asaan mo't ngagtrabaho.
alpasyo ha, minan ipapalamit ko trabaho yo. Maragsakan kami, tamagustuhan niyo, sir. Kwa sir, nagtitinulungan mi nga inlipas na ita. Ha, nasaya ta ita. Manipod bigat, aging gat malam, nagtrabaho kami sir. Saan kami to pa anang nangan? Trabaho lata tinararamid mi. Nagpuskol at talaga ti rupa da ito apilimon. Isupay kit din ti adaganas ng agsaw. Idin to tanat naturog lang tinararamid na. Kapo tama kustwak trabaho yo. Ingatok sweldo yo. Ay na! Agyaman kami sir. Oh, nangagyo Ingato ni sir ti sweldo tayo. Thank you sir. Thank you. Kung naktumit ngamin ka, nga ipangato ni boss ti sweldo mi. Angam saan ka mamati? Mamati ako na ata ni. Nanayunan da ito inyawat mo kanya kasweldom. Iso nga gagagat kamot nga rod iti trabaho, lakay. Gagat-gagat dita. Adula amin. Uray man agtrabaho ak kan saan? Isulat tamad. Di ka lang mabain iti day taat taray, iti panunot mo. Bilib ka siguro kanyak, no ibagak kan ka, asaan ang agtrabaho iti opisina mi. Ang makita mat. Ngimatulat at iswildo. Anya langan ti araramida may di opisina yung ay. Agtugtugaw akas la manager. Inton mabisina kon, mga anakon. Kalpasan na, maturugak. O di nagmayat. Kasanungay no maamuan ni Busyo day tang araramidam. Apay kumamaamuan na. Saan na maamuan? Bakit? Ay, pinanawan na tayong manan ni boss. Wan nga rod, ngam nagadumat ti impaaramid na. Sapay imbilin na anas ken amalpas tayo dagitoy inton sumangpot. Apay at tayo, kunam, kat dudwa talaang matamang ilipas ka dagitoy. Saan akaraman ni Pilimon? Iraman mo kit din dayta, ket ne, awan manan. Ni, nakitak mat asimrak itay. Inal daw mat asumsumrak dayta tao. Sumrak, tapno umay laang maturog dito'y opisina. Ket, ayan na ngay nga raw. Ay ket napan manin naturog Engka kitaan, riingam, ket ibagam nga umay natatulungan. Ay, marwam day tao. Aha. Isumat lagayam nga awan ijay cabinet a pagturturugan na. Ta nakatugaw iti opisina ni boss. Kat nakaturog. Anak nga to pay dagiti saka na iti lamisaan. Dilag babain da ita Pilimon. Paiman. Hoy, Pilimon! Agring kan. Adan ni boss. Adan na dagos? Adda kuma tapno makita na ka nakaturog dito'y opisina na. Di nakman lukwan na kasta. Kasto'y akurang titurog ko. Lukwan nakpailang. Na, sika pa'y ti makaungat. Nungay agpay so akalat asimmangpat. Kat nakita na ka nakaturog. O di na ikat ka na dagos. Disturbo ka talaga. Oy, saan ka na maturog? Di nakman lapdan. Nukayat ko ti maturog. Maturog ak. Agtrabaho tayon. Umay ka matumulong Ta sino ka mang ibaon kanyak ha? Abay, sika ka ditibos ka? Ayan, nila kaimaw. Apay, nanang. Mapandaman lansaan jay atap ti balay mi kan ni tatang maw. Tanay, adda ka no bagyo sumangbay. Ay nananang, jak tupay may baon. Ay na, ibaga mabiit laag. Tanay, saan mat ama kaulin ni tatang maw. Ay, jay tupay tawa mi nga ipatpatarimaan ko kenkwana. Aging gayta, agbitbitin pay lang. Ay kat, kasano ngayon, kat adda bagyaw. Ay, mangtangda na kun iti karpentero ang mangilansa nanang. Ay, agbayad ka pa'y. Ayan na ayan nila kay Mau. Nakaturog manan Nagpigsan sa amat ito do.
Di mo pa yun amo, taday talamat maturog ter aramidam. Kapay bakit? Ada bagyo na? Kano signal number 10 tayo? Anya? Hoy, di nakman loko na. Gusto yung mabisinak ni. Nanay, aganginan. Kapay nga, nagpigsangag pa yung angin. Ay sus lakay, mayangin ang ti atop ti balay tayo. Apa yun nga eh. Nay, uray ti diding lakay, mayangin dan. Anyan ti mapaspasamak? Bakit? Damagang pailangan kanya. No tinarimaan mo kuma, hindi pa, hindi mayat kuma. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Anya saan? Kano inaldaw ko nga ipalpalagip kan ka? Ngam tunggal bangag mo, agungat kamad. Mas kay kayat mo ti maturog, ngam ti mang tarimaan. Ay sus, bakit? Simragan ti danom dito unig ti balay. Kayat nasa wan, malayos tayon. Anya nga dagito yung mapaspasamakan. No kuma, tanapan mo kinali di barado a kanal. O, di saan ko mamapasamak na ito'y? Adda yan, bagbaga mabarado ti kanal. Adda! Kanayan ko nga ipalagip kan ka, nga mas pilyam man ti maturog. Ay, Pilimod! Apay nanang? Nalayos lang arudan da ito'y balayaw. Maalampay lang, ba't di maturog? Inridap ko lang, mat nanang. Di mo kidilansan, dagito'y didingkan atapyaw. Madamdaman to na. Kasi mat ni bakit mo, kanda giti anak yung agkarkaras ijay likod. Sika, nakailad ka laang. Imay kayo ka dito yung balay, tapno agungait, Ay, masyanak ngamin ka ni bakit mo. Bayan nyo lang. Imbag lang, exercise na. Ay, unay katikasta nga asawan. Ay, kasapulan ba't nga ginanak, Kasumra kakmanin iti trabaho kinton bigat. Alah, panawan kayo manan. Tada emergency meeting ko. Oo, Juan, sir. Di ka madanagan, sir. Lipasan mi amin dagiti ipaparamid mo kada kami. Nasaya no kasta. Mala, mapanakon. Imbagam day ta, Pilimon. Tiyan niya. Lipasan tayo amin nagiti trabaho nga ipapaaramid ni sir. Ay, Na, agsuy-suyaab ka manan. Makaturo-turo ka. Nakapanaw ka din ni sir. Apay ko mano nakapanawan. Mapanakon maturog. Ne, saan ka tumulong iti trabaho? Pirmi at talaga ti kinapuskul ti rupa day ta katrabahuan tanya. Uwan nga rod. Ay, awan babain na. Kapampanaw lang ni boss. Napaanan naturog. Nagturugan na ngay manan. Di opisina ni boss Kay kayat na ijay, tapaandaran na pa'y ti aircon. Ay no, makaparurod. Ada si Mardang alugan Ay, gisamot lugan ni sir. Nagsubli. Ingkariingan ni Pilimon. Kasano amapan ko riingan, kat addaytan ni sir. Sir, nagsubli kayo matadagos. Nadalipat ako pisirak. Nagdiretsyo ni ijay opisina na. Makita na ni ijay ni Pilimon ang nakaturog. Di nakririingan nung nakaturog ako na. Abaya sinipat na. Da kayo matgayam, sir. Amo ko na ita. Nalawagan kanya amin. Kuha, sir. Kanya kuha. Kuha ngamin. You're filed. Anya ti basol ko, sir. Kasday gayam no makaungat ni sir. Wan nga ro, oray la di makal dagiti matana. Nakita ka nagtumaradagos iti maintenance na. Ay, makapahay blood ang agpaiso dyan na sangputan na. Aday ta ni Pilimon. Bye, Pilimon!
Anyala katagasgasat mon, Pilimon. Ay, kaslakla na bagyo. Nagsublimat ngamin ni sir. Nang tandaan ako ni ti karpentero amang tarimana iti balay nanang. Hey, Kurt, anya ngay, sadot mo't ita di asawa maman naturaw. Nagkuday jay Lakay, ada ka mo't tan? Anya pa ilang ti oras ngam nagawid kan? Nawanin ti trabaho. Anya nga awanan. Ay, Kurt, awan nga rodan. Di mo aya maawatan di kunana nga awanan. Ipalawag mo, lakay. Inikat na ko ni ti trabaho. Kunakon, Kurt. Apay ka inikat na ka. Natiliwan nak ni bus ang nakaturog. Ay, adya laki din a klase ti empleyado ti kaskan kaya. Naturog kay ti oras ti trabaho. Ay, unay ka matan lakay. Ay, unay kan. Di ka laki din nakapampanunot matan. Awanin ti trabaho. Awanin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.